Pache nyame adom boko. Me do fefo sen. Pache families better Zari. Malinzi anopede na do nam. Anope mama nye boko. Mama nye eni se mi papa ewuye. 2007. Ono jaye japadiye. Enti mpapa free mono 2008. Ena omotu adie ni mekoda no ana afro me adie ni from me beye 2 times into third one 2 times me kota oye dugu me dan ni mu ho me bla pani ba obusa me say we den na me sa no nton so dugu oye den na me say Malinzi nya botra se udi amika wasam me menti ase wo so papa eja odan nya botra eja pade mi nya botra na hire mu yi na yenti ase enya mrikatu mafi atwene ben mike ne mame enya mrikatu ate ase enti to boko na hire mu ni yenti ase because wo say bibi ebe wura mu ni ma de krokro ampo eti nya botra na chire mu why okay me pacho ojaye abefu na ye 8 acres but tama ye ni wie no omoto saade ni ewura me no media manko me na me chimpe mayaresa me pacho na se me kodan mi wura me dem bibi hye me na ade na afo ade ni fo me 2 time antimi amma etimi kota no nte wa idugu mi dan ni mo timi wa nyime ne mu se me bra ne following day me bra peni ba no bisa me se ade na gu dan ni mo na me sa no nte wona so dugu ye dan na me so se gu mi dan ni mo ngu obi na so ni sisi no ye no koye enti satam na me kire me ye me hwa nkwala enti be ya 1 month time no ina mi wada na ade ne fo me pa be hye metiko nti me se den no enti ade achi ne ntimi me mu enti afefura me to na wansa begu me tina me hunyina bon me ko hospital rank clinic that time no me ko broni no ma hwehwe me mu so mu bibia mo broni ni podidi matem wo hospital nti afe na ade atana broni ni di o ka den tama eba ne sa no na me so me hu sa sani ade ne fo minti na me kese bibi wo ho ono so ye ni hwehwe ma wo ka che sa de me ka no nyansanim o ka brofo na achi me pa cho o ka na brofo mu say no ka no there's no sense in it okay yeah sa no o ka ye eti mama be mu bu ntimi ye sa me amena nti apemayaresa ti me di nanti ye na mintimi mbe ni pemu aso na me kokora mintimi nti ase ti ebe ye 3 years ni na me hia me ba to me blood senem ho na me sesa ni ade me amakochi nsa anti sisi ade ni hyemu ntimi yi nti ajapade na me papa di jaye no mate so motonto di bia boa me nua no monti no e wo se omoboa me medi me obi pese oboa me na eyi ade ni 3 years oso beji 35 million abefo no so ayabefo every month bia no yenu so omafo obi we eastern region onu na ya wonu abene so hwe so ntibusum bia no asani sika ne de abre eye me bra ya wasampana ena me call no so ma kono so me bedu ya no omoka cha me so de abena mane ba ehwe sam ebusu japade ade na odi ebusu japade ma oba wo mrekwa me yare a mesumi hia moa ena me ka cha se tade me ameko eastern region ho ma kwa kohwe abe no ono ka cha me say don't go there I shouldn't go there wana kansa me bla ya wasampana oya ne nsasa de wuye de ne kita onsa ni fani mu fato table no so me pesa de oba ne ye bia no me pesa oye kire me o kan se o pesa ko eastern region ekokọ hwe emefuro no o bra sesen don't go there o sesen don't go there o so kwa hwe emefuro o bra sesen don't go there to aso ti me di koto mpenifrenu ni fremi bra na odi machi no ye kwa ye nti sani ade no kono ayo mpeka santi na du ba bi no se ono abefuo no ondi akire biem na se ya busuan sam dia ono beba meso yale adam so obie nim bebia meti asalaja obie hum se me ba me ho bompa eye nto ade se me bra ibusum ye udi abeni sika ne ba sa abeni sika ne ba no ompesa obeye den obebua me enti medi akire entokwa na bebre si dida enti this year ina me call mo nchen wanya na me so eye me birthday enti no me kwa kwachi na me so miniska enti wo ma miska ono ma me 30 Ghana na me say
30 Ghana baby me won me mabobe siansa yare ntimi koye adwuma mo pampa me ni egu mani maseni nti adwuma me ye no so bia ba hodo be kan na mo nipa no oni me ye adwuma na ba mu ebu because sent ni ade a woti wa me no ensuo mfiri me ho ma bibia mfiri mboka ade ne wo egu mani mase keke na me ka sa pena ne yiri pie peno ne yiri nso di 40 Ghana ebebe ka ho na me sole na me suo me yes o say anso di me ko radio so na me se me pa nya beni sika na me de ba na ma mi ba na sumjo si di asumjo me sole na me tisa na yele ne se abeno ye fa ne Charlotte abeno kwa ye be ton na friwo na me ka chan se abusu ajapade no be ton no obehu de me hu yan se me bla yi kutukuma ya si bo me tu ne nsuo to bo me di tu nsuo nim na me so me say me hwe na nim din aya na me nuanum no me ma me ma ne ya ka me nsente me pese me ya de a de omudi ya me mu ya bataya na me pese me nu om ntam no betete ti me hwe ni din na me say we die me be ko police station fatia me sole ya na botre malinzi wasa mu nya nu ba bi enti de twen e ma ni suo ni ma nya botre na e bi suo ni nko why na chire mu ni enti ase brawanim Tipi se we dia me ko police station ti me sole ye me yesa me ko na me phone to from ti me baba ki se me for me ti anso ne ne mani shedam dia me se ne mani kata dedi won man ka wan bono ti me ko police station no mo ma me for me se me fan ko hospital na omon san ansa na me dia ba omon so me ji 4 million skempa me ko je 70 Ghana 4 million me ko fa me ko no so na me ko side and side ti ma me ko da baby kakra na me sorry anti me sande bae anti e ko so na fe mu oya na me frɛ ye busuani ba ko onim me papa story na abene ho nsɛm no onim na me ka chi ne sɛ dia me bla no ma ye ni me yale me hoton kwa me frɛ mo sɛ omo mbla omo anko omo sole omo se me step madam na ye omo nua me so me kwa me ni omo nua ba ko pɛ me da me ma me mbam me ma me afru me nua no so afru mu e wo so omo hwɛ me omo so omo nye ono so dodi machi no ne abene ho sɛ ya na ono so no ne ye me no me ye mu no ono so de omo ka kye ne sɛ ne ye mu nyina no omo nyina pro ono no de owu ba me de ne de no omo hu ne sa ti ofra me bra na me bra sɛ opa chel na wanu ne ho wade oyeye no na se no onhwe no mo nche no mo fa medie emma me no mo hwe no mo first ka ne emre me okasa edi beye ko beye 3 weeks na me blank me en release this scanner emma nti me di pressure to ono so na me bla ka cha me se di scanner ama ne yere me nkonko je fa ne Charlotte Lee me kwanya na me kwa di scanner me kwa na ne yere na ka cha me se abe no epu ne ba 8 million about 14 million 30 million tino me minji 8 million no na ono so fa omo de 4 million send koma ba de fo no de adodo abefuo nim ana me say onti me so me nya abotam james aden na me de me papa japade na mo mpese me humu na me yale na mo ntimi mmua me sana ska wo won mu na wo yi ofri ne yire Charlotte na kofa se abeni da kona kofa ni anhwe no abeni sika no ndibi na me di me nsa bo table so me say o ya ne say me yesa me so wonnim na wodi me papa besika wo behu so ndibi ene hwe na wanye de wandibi ona ka tia me say won kro ade boy ne so na me fa mbo fom na ye school mo to ade o school te o munyina ona me di me nsa bo fom na me sanya na me sisa so sim fa mbo fom sanya so osi me papa besika no ndibi dia me ndibi na me tugu na nim na the temo buy na near me oto netie ni gu akuma nanim baby oton ade wo form ho na baby a me ye na man to angu no so they say me de boy we no so okache me say andi die sha me fa mbo form na me de bo form ti me de bo form na me sa me enti na me tugu nanim man fa angu ne so just a form sa na me so wo wundi eni ehwe na wandi me papa japade enti emuni na me frɛ me kaze na me kacha na o se o mo twantwa me si me mabodi me si me modi afedi obekan onu so oba ne be wale ye o tire sister no formula no ana on pesa modi be re me wo mreko a me papa japade ma bra ho me school nyina ka chire na me ba me blati me woni nti me ma me ewu me ni odi machi nso abewu 3 years amati me nti me nkofie ho yale anu so da me yemu a obie ni ma me ba bo me wonyina me ntimi nsuo to awia me fa ade so na me koja ho ba enye easy me ye adwuma chi se
obi a oye dokono na makono on ma sense me mitimi nko ni pamtino bi a meka dokono no wachire na mabo because of that problem ti asisisem ko na menam ti beye 1 month ni no me say afedi ma ble wo say me ye serious na ye gi me chafa mame na mitimi de hwe me ho na scan mu hia se mu de konyi no ye mfanyi because me bla na didi ho afri lockdown mu ne se bedi ni nsa na ode ma obi every month bia wo muso odiskane eyeden eba enti medina chia manyachi epu we pedisiye na according to the irony say ba 14 million sesan na ya bro tefi lockdown time na bepem ne no epu ne nko na ukonya 800 cedi say wiskani mu according to the irony say ba 30 million into the 5 million ma apasa guade ni mu or the 5 million ma pa for nemu bro na mo bro me no na me frɛ ne ntiska mo timide ma me sɛ me fan kɔhwɛ me ho no timalinzi obra ne na ɛde ne nsa ɛwɔ wa ya sema ade bɛ hyɛ wa na sɛ den ade ne de ɔmo to me emi papa wu ina chi na ɔmo to me wa mo na to me ho mo de ade ne begu me dan anim ti ade ne ɛfro me ɛba 2 times wo sɛ ade gu dan anim aya me ana wanhu aya me hu amode ade ne begu anajo ade ne hye na se bon se na efro ne ntimi enti 2 times ne na me call drugstore na me call to aduro anointing oil na me nim asofo aye call mo so sa ne timi de gu mi dan no enim ho enti me wo ho ne next day me na me bla ya ba ye na obusa me se edie ne gu de anim ho no na me sa anointing oil na so di gu oil den na me sa bra oba egu mi dan anim ana se egu obi dan anim enti wankasa ne mu so ne sisi no de ho no de nsa so ne sisi ye okay eti minima tina o suspect say e ye bra na yes ana me pa cho media man fa blame anto ne so da yes abra kro na ne yire e ma 800 no me pa cho enti man fa sem bia anto man kan chiro bia but ne 1 month bru be 1 month na fa ade ne ehwa bebi ade ne na miti ade ne fo mi sa na be hye matiko na me ade no eti ade chin ye biem no minti me mu na me bo mpaye afa metuwa na once na nyina tu abegu mitiri ho eno ne time a wokoka asase ne ho asem ana eno no na tama mi papa free mu no o free mu na tama ye kwa ye no mo si magidin dodo makogidin wona ade magidin sesen sa mo bo nyu mo frefre ma de me nko amene papa no eba na papa ne maye sen me step mother side ye ntafo mo ye 7 na me maame mandata na ye 4 okay eti papa ne ma dos me fan say 11 na mo koye yie no mo say won kwa no wagidin na say won ye bo din ebo nsa ye bo din ye bisa nwoma wo na akoye star we yie na say nwoma ha eno na susu say ye to waduro eni de nyame o hata su ne mintimi enche but enu mu na me kofa me bla ne baba me nche ye fe ne Belinda wa bi aduma wo tech na mo no so na me nsa wei enti me nsa wei ni ye den me fa ne betena me nche ma me page ansa na me hwe ye den me de ne betena me nche nsa nka o mbasua aduma enti abra sa no obefa wifu obi o mo ti fia me ka chense Belinda menya sa mo ye wifu o mo be how ena akwala nso satam no wa wo baako enti no okaka kire wom enti bla ne beto hia me so wode man ka oba be bumi to so wode woma bodan ni pa budan na wo bank obeto hia me so ne nyame ne mama hoden wo ne so me timigi me wonti emu no na me nsa ko hia bla nanum ena okao no ka me ya me bla ya ba enti enum ene afrefe na me bla yi ba ye ena o mbeka sa wo bra ba ne ka wa na say abontinsu ni ne ka abontinsu si ne ba no na kaka kire so no mo enante na me kaka kire se ono mo numri tu bra ba no na ko ka kire o mo say wo so mo numri ena ono na be ka won say fi ho ento ono kaka kire o mo na mo de wo ma ba me so satam gbawe na wo ma ne de ate na won sa na mi bi sa say ehe sa no ena o ka won sa so fi ho no ma na one me struggle that time na me stand ko share blend abusuya no mo doson papa ne ma ka kire no mo ye bebe nti adan na enkoma awudi ni nyina akwakoye mebra di ntia me pa chowo ono me maame side no ono no ye penny sisi me papa free mu no ono na omodi ni esi ade
aha nti abefuo no me ba ya me beka ho no watimi achemu mienu mbapa anya rolanto bibia se fie danyo ana de me step mother mane de amawom ena de mi di na chi ne de no eno na sisi ano no waka o no maame emane side no se mo maka sen isi ya kamiensa maka 3 me pacha entinka ono ne de step mother ne side amawo mo no nka half na aka ye 4 acres no esenka no so kwa wo maame emma side ena wo bra no ono ye pani no na gini nyina sisi ano de tuta bobo ya ni enti asem ni nyina ni me pacha na ukona akoka kire bra se wuhia one ne yere ne ya na de no mo ka kire o me kaka ya me bakata me don't go there every day bia me ko ho a entokwa na ne yire nso aka che me se me papa hira japade no so e di ama no na me se me papa hira me japade so e di ama wo se ai na ne yire na tinya san ka se me papa se so chino ni ho a emme no enkwala ne nana no mo fa na me se wo mle kwa ne ma yanye wo ho nti ahyi me nua no di mechi no ka che me bla ne se me bla mbunu no di japade no ama ono ne ba nti me ntokwa se ya me de kokko no ena ama fe de me bla no asan ba be so ajapade nu wa start di ye to moto mi na sefo me kwa me jira ho me serve ohumi wo na ni se abuwa bi se me kwa na gwa no me kaka me kasa no no ese Malizi yes ma uko branch na one ne kasa yes of course na oyeden oye me say na yele so da me ko se me peska na me nya no every day bia no obeka cha me so mu diska ne kwa yiye na mani abele se ayi abena ye gya no ayiye sika na omutimi de etu bra na yesen na kire wa na yele no so yeden na yele no so ye bi na yele de da bia ai me obla kwa yiye no frame se sika na so kwanti sika ne de wo na ma fa e de sen no bonsa na me bla ka Charlotte fane nyina ye di kan wo bra wo se wo ko east na kwa akwhwe emme no wo bra se sen I say don't go there de to so mienu wo ko ne nchen a o se sen me ko na se me no Charlotte fe na me suit every that's all bra na rough na yare na wo ka se wo bra ye friend sen pa che friend ya wa sampana Brian Wasampana, good morning. Hello, Maame. Mr. Sampana Mpacho Jina Suma ni uni aba Lizzy ewa ha Lawson TV na asoma wo ka na se eye me wa ka krenti tie de wo ka no ye wi baba wo nchen why Na tum pesa mo la mo ni nkasa na Mate pa me no ye ti uni ndi pesa na kasi sia de mo and someone walk out. Ni show what you should be alive. Mate uni mini ni nya nyo. Mr. Sampana mini uni aba no. Me pesa no ku na jinti no pesa. Wa kasa de o ke kasa ni papa ja pade de me pesa mo mo ko ni ko ni papa ja pade ko na walk out. Na Mr. Sampana na won to ko kakra. Mr. Sampana eni ye kan sama kire se gina so wonu abayin kasa nwie de wo hia kra no wanyanka ebe pese wo gina phone ne so na wutie de wonu abayin ka wo hyase kasa kasa bebre sa na kire san yana ya frɛ eti dienti a ya frɛ wo no na wanya abotre no wayi ano na wo hwɛ wo TV so ntini ye bisa wo hwɛ no start kasa sana pani wo ye nya abotre na tie de ye bebisa wo na yi ano ne enkoye nim na obi de na semba bedan na se ye mpe nokore emfi obi nkyɛn a enko oba ye betena se ne ajaage nke ye mfrɛ ne etu anamo eti ye frɛ ne kyerɛ se ye pese wo so wodie wo mu no wo ba beka so ne ye tie na ntimi nyina nka se e na obi de na semba odi na semba ba ne yempa mu no said oba ofia wo ye wanim kyerɛ no no ye nya kakai ne yapam no tigina so na tie de wo ka ne se wo bra aba de na wo hia fi ne nkyɛn sisia me hia ajapade se na otimi de me step madam mane de ne ma wo mo no abe no fa me se eye betmo enan kra edua enum kra na
mo fa ma de ma me na me fa nko hwe me ho yale na abe no so bedi ni nsem free lockdown na chi na abe na di ni nsem no wodi di wo saa be sin ne so se anya no kranka ne epu no sika no de ma na yele Charlotte na yele Charlotte say 13 million to ma me mu 8 million oh school woni na that de si won to bi anyim yakosi ho nti ese ka de wu ya fi ne nchen se de nya ma be ene misika a o de behwa mi a me de ba ko sam ho ya le yi saade no afi me ni padua nim ni sa kwa mi hia japade na papa di jae no wati me de omo de ama me si mi hia me de me de behwa me ho emle tintin wodi di so no okay hello ni sa kwa na hello simbacho mo freno na mo calling to order why mo ka bibi nchire ne se oba afidie so na abekasa eti dede na woye wa chire ni die ma ye de me bacho me ma wo nchen me ma wa beso I'm sorry what is say me sorry be bu ka bro me mo bro na me pro me nya kwa nke na ono me ka bro what is say please I'm sorry be bi ka gwa de no momente please I'm sorry yes just a slangs in the cool man no be ma kini na kagu mame please I'm sorry I don't know my lazy sorry granted Matthias enti wo from Mr. Sampana mame na de owoka no wo meka emienti na yare na wo se hawa ama sebe and once na to do achi en carbon no ya na free him eba sent ni free him we want to mo na say him fa e wo me hunyina atam simitirim kuretimi yete say de serve aponchi eyi tebu atwam abis apopon o mo fra wa papon mpache ya na sent ni free wa pompa mu ana na ntia say ade na fra ahye me ntia fra ni padua no ade ntia say ewura miti ya na sent ni te say papon eye different na se me ye gidigida na so kwa na se me ye gidigida me gina ha wan hwa meka se bia se bi obi a ne ho aseti se bia nsuo bi nso me nyame ya no kwa nsuo bi engu me ho se ya ka se obi ase mi hu ne sa but first ne de na e bat se ve party se metini efiri fa na eba efiri ma se ye won tete se enfram o tete se di wo hwa no ma se bibi fi wa se ba se enfram ma but ebedu ba mi paibo no enu abesi but ade ne de mete se enti sent na wo no o se nipa dua no akwa ne oba bi a senteti ni free ba ebi ye omotoam ebi ye wanum ebi ye wohunum ebi ye wase enti wo de no hefa ne free ba ebi etimi free ma se me baby manum se matena sese no ati sa de na abeto ni se abeto fom ti no bon se na eba manum ti se serve oba wanya mesisi a once year wodi me meti because me obi na me ya hianti meti nkrofo so te etimi gina ho ameka se serve obi a na sia se meni me madam bi koye adu because na me bo me umodi ntino o si baby amakọ na nya papa to de me ko no specialist wo legon omo koye me courses bebre na timtans madam me report man no se honizi ya de ko ya lesson o na se se alizi ti e me mente sent bia mama ana time be e wo time a eba e wo ho if you na ben what sent bi me mente sent bia eti time be na ya na eba time it say wo ye gidigidi na say wo ye na ade ni pagya no etimi be what it say ye nim guase de it say ya de egu wani mase nti be bia etimi gu hospital me pachai medical hospital abedu baby no mfa se be ye 2 years ni die na fe ma ba ma bu because me pese omo hu bibi me point se bibi wo ho omo se omo hu hwi aye omo trial scan yeah until last year die na me say my yampa ibo sent pese me nko scan na me hwe but sikasem no adu nya trial scan da o me twa me ba kumase affairs nko na me ba kumase affairs akra me twa scan sa me madam no so edi me colleague omo ye me nyina no so say wo twetwa scan afi ba ne se no aba betie si se me ba kumase me kwetwa scan so sikasem me no e chere say mpacho tama ade ne ye foforo na me wakra I share me but na me na fufu ntimi me nchen bie mama me ni omudi agro wo kaka no bia katakata no mu dwane ho asole kwa na me kwa mo se tinachire enti media reho free akra ebe tina Buadi Vesta wo Facebook no so wose men kan che o se wose wo ye gidigidi e na sent ne ba dia ye gidigidi se sia na ye hwe se sent ne be ba
Hello, Mr. Sampana. What's your friend? Man, so much friend of Fanny. What's the saying? Debbie, what's your giddy and a sentinel eba? It's a pay giddy na me. I said, you're on your mounts, Anna. No, me giddy cry a war to me ba. Don't me tell him to me. But tell him to me. But your and Guasia dear. Me amity say a woman because enya dia ye de wo me o ma say me pacho me wo ye when you feel say 42 what worry da me pacho dead ade problems we nyina and into your problems we started that be 2008 you no bo o pa kan 2000 omo host African Cup wo Ghana no Satam na die ni o pa wu ye ben 2007 and that's we ye no na afi and problem ni na shase eto ami tefi that time ni na ware akwa anya wakono ana mema no mema de bi mi di fro ba kuma ase kra ba me nya guy but ebedu mbebi no na nyame adwuma nso yinta wase metena se so na onyame hye ne ho enu onyame because na ampala nso metena me na nye se netie na nka first me wura hanka muntimi entena satam na once na di wachi no aya wo de wani ehu once na se obi na eka kire wo se once na ebu life kra me hu guy be na me na ntide bia woni ne course hu once kuma se de bro na mete so de me bo ha mu ni me nyina ne me problem na area bia ben me pacha metena mamponten new site ti omunim me problem time yes and me di frakra the whole side na me buy na kra nsia me new ti me new kasai area bia metena bia omunyina me bo omunyina enimi ame ba officer kan 2008 na bepemne da bia problem ne wo ho mpache wo ho but anu adwonso enkoy edaso wo ho a say you do so no epam say the answer epam me free enipam say wo ankasa no wo conscience ebu for say ebi kura na obi better sent wo ho eti confidence no kura wo from enya sam onipa ne kura frame me na amaba no no obi wo kura me kopa adwuma ya wo du ni nche ne wa chobo say openipa but you do one panel setting was start a year and you say until Becca, you know, Becca say, Jumani. To say, where Juma Bay? Bay 2 months in India, na me can't do conema obi, make a can't do conono, and because mean to me coin parent, me can't do conana man who fee. And so a bedu me bayale and say me frame or more crampo, me call or see when ya obi. Insukra 35 enuma na me 35 cedis enuma na me didi a day enuma na me didi wadwuma ye bibia na de kanso no na Ghana ebi mo 800 cedis a month o ebi so je 1000 cedis ebi je 1005 etunya 35 cedis a day na okabo mo aboso me na kwa animu o na enu mu na me de na ade no so me ye adwuma se de na just aye nim guase de we ye adwuma se de na fe de yi ne ho pa because epese empam free enipem sana ade ne ye me ti Mr. Sampana ye gusu aye fe producer fe na dance for say Sampana fe no afi ekọ producer akoso ana fe fato so mame I dial na fato so na enyina ye nya dance for ehu se Sampana fe na fe de ekọ wan kasa wi mi asem ene ye ka no Mr. Sampana wi mi asem senka enye papa japade mpo ene wo ho na wi daso a enko ye umuja eti se yawe bi aba to na we a right person so betimi aso na sene ahwe ne yade ana opeso onu ene na mo no ma na tim keja ato ene otode a wo be kwa akoto adaka sa na ene yere kan ne sen ne yire se bi ko na se me kwa kopeska ma menya kwa ya se o obi wu ya ne yi scan dia kwa yi 2 times no aye abewe hu na oni munua na mini odi machi e pre hu se ya na munua no so yeso ote bike so no hwe from yeso si ni yem asay de ko hospital yeso doctor say ni yem no manyina pro me ye na pressure 3 months time no ono so wa film ba me media ndi omoto ba ye nyame nti denti na enyawo denti na omoto ba ye enyawo wo ba de no denti na omoto ba ye enyawo ye nyame ban boda me so minim se nyame ban boda me nua ne so ukokade
ɛda hɔ yɛ no kra wɔ kɛde sɛ me nua no ne yamu nyinaa ɔmo si ne yamu nti ɔno me nua no nso no kwabena no ɔno nso no ɔmo de ne kɔ hospital na asɔle for Assemblies of God yɛ so ɔmo frɛ me bre ya na ɔma nti na asɔle for ne kɔgyina no ɔmo kɔyɛ ɔno nso ɔmo kɔyɛ no operation ɔno nso ɔmo kɔ na ɔmo si ne yamu nneɛma nyinaa plɔ na ɔno deɛ anto achina ɛna ɔde kɔ yɛ ba wo de ɔmo to a ɔmo to yɛ bɛ si nne ɛde ntia ɛyɛ nyame ban bo okɔ asɔre bɛn Pacha me Peres Chapel International. Okay. Yeah. Okay. That's all the umpire but the more day. Na me papa shirame. Me anka satama from 2. Na papa friend we there. Mo no ordin satum so we dua was so seed na seed ni me metwa abane so. Enti de bia mo nyina do manugu sim papa de me koskum papa de me nya school de me koba de na me yama me papa no. Na man papa nya ni genti na me papa na nkasa no we shirame deda. It's omo ye no ma bebre nso emfa me nko amene ne baba na ye pani wo na obi a papa pe wasem wotini fre obutu wo hira wo nyina na den na ejapade no wanyi wo de ama wansa na wo kro papa na anya real na me de asam o ka kire me nse wadua aba na dachi metwa na me hwe na me wura mfi me nuanom ampala nso no me nama na ya we ma na me nyankrofo bro me aska solfo mo boa me no no mo ankasa mo se na me ntam me but we ni nya sa be twi me ade no de se aba be dum ho ye 4 acres eti Mr. Sampana se utie ye ne a fa ko no ne ye nkasa o se ye nkokro mu ho ne ye nkonkwohwe emefuo no se afuo no wo ho se de wankasa do ni akohwe hu se afuo na wo ho me pacha me ba ya ne de o ma me nko ba tama me nua na me bra na me di nachi no me ko no so mo aka che me se abe no mpani ni na hwe so nti me ne nyina ko papa bi ho eno se ye keka na o de ntopa se ya se o mpani wo nche mo bia na de me di nachi se o mbu no na wonya sure se o maton afuo no o maton dia nya wo se me chefa ma me na me simitimi de hwa me se ne watimi etuta bobo ya ne na sefo ye adwuma no wo bra ye de adwuma mpacha no ano first no ye mesi adwuma ne yi na sisi ade abeni bedi ni nsem sisi ana watuta bobo ya ni moto ne one ne yere ne de ma wonya sure se mesi ne adwuma na wo bra de atoto abobo ya no me pacho minjindi so obetimi akasa de anyame te ase de emefuo no hwasuni wo ho omo de ama obi a ne yene kwaka ye epu ya se onipa na ohweso no epu ne ba 30 million nti 30 million na ono si eno na so ma 8 million san kosi akire be se mi hu se mo ohwesoni wo ho enti wono so mo gisika na mo tene de e de kokoma no me bua na na yere ne kan right tima yenti e wo bra wo producer kasa ye no kan se mi yenti mra na wo bi sama se no manias friend asam na wo ka no nka mi nua no nyina wo aka nka wo se ki se ono se me ma ja ka so na but na go so mi za sa buja foni nya na sorry say anani ya foni nya na sorry say ma ji bi dia kan so na ni ba fa wuri no ono aka se mo no mi te o ni ba fa wuri ni ba pa na ka se kwa ko ni be dia yi sie ni ba pa ni ma me su no ni be si na ida se ha me years o di si afo me wo pa ja pa dia o pa ja pa dia oh ni ba pe den ya busi 4 rooms kana papa no so wale nka se mami ansa nti papa ni si da no ye sa bi no Elizabeth Azare no ye sa pa me na bi ba pe nti o de dan ba kuma na maame ba ko no so ma no ani no so o ma on dan ni ketwa no o mo ye mo dan ni ni ye so ye side o ma ni because o ni ma chi no so ha enti no yan me ma ndo ma dan ba e ma se 7 or 8 obi ni ho ma dan na me ma no so be se 4 eno so obi ni ho ma dan nti ye mpenifo na ebi ni mo we ni na chiba dan we ni na chiba dan edo pe eni ade o ena mefo no so o ye ni mefo no kola na wo no ma to mefo ni nyina Ankrabe na ton die me ma me kurama no okay ese na akra na me wo okay ni akra na se wo ni akra na ma be wo me sisa ya nti kama ye ko to ma to me ni nti ye ko kaaye no na papa no so ma me na ma me na tia nti se be o me ntimi nko ma me so ye nti ejuma ye na ye me esi ejuma na ara nti ma me na ejiji abene so ko se o di be de o di be film be se almost 4 years emefuno baba nka se nka mo ko na mo di mo ni kokko hwe te ajapade na wo ka se ajapade ni se
ono ko poni me bia befoni nya kata ni mukura na me ko no e na omo na mo de me ko me fonu na mo ko kire na me fonu papa a me fonu mo abeno so bia no aka je sense eti yema mama me de me fo be se 2 acres na aka na me dia fa mo se on hes mama eti wasisi won kakara ewa na abeno go ba na ye konyi mo 700 ye fa me no go ba no se ba de fo na ra de no ube no na ba ani nyina ko di ba de fo na ma ka tena se me sa di we mi ti di achi na nya de bia so ti o ye na ja de mo 700 kropo ye di bre no na sia ko so sa ba de ta 10 million thousand na sia even na so kwa onu aka se mo wo ti wo no o bi kan se ne ba ya mi aka se me ba eni mi nua no ne we nu nya o ma 5000 wo so di kodika what the bear market? Who means that's 5,000 away? Brother, or my own women are one month, you are throwing, you don't be being common 1 million Chimuna, Yatia, or Lawson TV. All right, indeed, Mr. Sampana, when you producer Ekasaya no, was when Chiamwa or Domani, and no, any a person, your frona, you tear few, sir, and the funo, a fish one, Emma. Say I say no furniture for man say ne abetim ne no pabi kura po na siwa wo say me de nie ene afeno so na anso a wonim say me de amode ma me no anso ba o ka kire ne say ade no wo no enso da ye fashion so from mo kwhwe so a enti ase nim enti sa ne de ye ba akopɛ kura na che ne fa ne de ma no okona say anso a na ne obetwa egu na wada asase me so a asase ne ye no ankasa ne dia ne yenye ne sa na asomdwemra na 5,000 no mo de ma no de ye den obua when Gina no ma me 5,000 baby area me tin dear dance me brand me do nechi no ono last month ya baby October mu oni na dan for mu ba hello Mr. Sampana neighbor Lizzie neighbor Mr. Sampana Amen. Yeah, good morning. Be my friend na yenu mi na wo ka bibi say. Wo mani nyina ka bomo e ma rumi an 5,000 Ghana cedis. Se se o deny se obi ama ni skadi ana kwa de no. Sanoka. Ai. Sanoka. Yes. Mami, we ready. Se o se o nya kura. E kamet we de se mo ensa me kete se de se mo aka mo tto na mo na wo we se mo hwe. Damen, ena mama 50 million. O de mani kan isa. Damen. Bari dari ko do me sika ne. Ena 50 million na me da ka cho se me ko e. O ka wanda de to de ko diga. Me o ma me 50 million. Bari da mama yi. Bari da mama yi. Bra ada wani so ya Eso ama wa he. Bari da mama yi. Uma me. O se da ama wa he. O je say. Bari da mama yi. Oba Belinda. Madam. Belinda, Emma me 10 million. Oh, 10 million. Me ba na me yare. Wana me ba onu no so ma me se. Ti wo brother wo na sem na me. Emma me. Right. Ti wo brother. Mommy, then the same case of the same na mo aka tembo lo meta ka ni ya o pia no tati. Ni me tsa gamaro. Ani no ja o ka ni Mr. Sampana ni bibi. Easy me ba na ka sabi. Ya me tsa to le ka ka ta. Mr. Sampana ni bibi. Na so. Tema, we producer Kasa no ka bibi se afie no ko no. Emma no sika emma ho nti wa fashion so no. Afi no so na de sika ni nyina ama wo mo na den na. Asumdwe nti no wo che efo no che ma no. Woka bibi chire producer say emma no kwa no emma etisika ne ba mudi nyina ama wo mo a ehwe so no. Woka bibi sa man kan sa me say omo me abeno aba na be say di omo lu sa abi omo nya na be say di abe 20 sana say you know eti do no abena ka sa o bi dia ka be ka mo ka sa eti pa de ko ko no mo ko do ai wan e ka do fa omo jai omo aji ko omo be say di pata na the pota for 400 of the day omo be 400 o Mr. Sampana o je be 400 Mr. Sampana Mr. Sampana ni bibi na unu abana ka abena ko wonu ko ko unu 800 Eti Mr. Sampana ti mi o adia sabio enfasuo bia ni so asese ase won ko na waji aboso no de na won che na unu bia nya ne de Mommy, abe do it no. I want to na tu e se say e ba para de ma ko lizi Me ba para de
Mami ka tani cho. O se abe ni chefa. Me abe me tumi la no. I just say ka so ko tra ka no la ba. O ja ba no so fa sa no ya le no. Wanko. Obo. Ni ka se no se o se yo. Ni ya ka ni ya ko di jadi. Kama me ba ya na atana ka che mi se. Atama na wonya ka che mi se wodi abana makwado. Tie. Asam se. Wodi abana makwado. Me ka che se me nya me ama ka ka che mi se don't go there. I shouldn't go there. Stupid girl. Say ya no. No, I did DFM for now. Mr. Sampana, we know your tokwana stupid girl, whatever, no HSA. So we see we young for sure, ever men so Adena, what job was you contain, young person that bowing some, I'm only a so young dear. We send for sure behind so, Adena super pa and a dear jammo. It is for sure so dear channel for the idea man no be owns any dear man no, and for sure behind so. Case closed, now some finance a monko. Adena say and yet. That's why so much to him. I didn't end, you know. Let me share more to him the body. Mr. Sampana, and you know, so Shannon for so behind so 2 acres, and even 1 plot to Krompa. Channel behind any dear, any affirmations any dear for so much, or also medium, and for so now, so. And listen to me, say, no, this. Mr. Sampana. Producer friend no abana okrobenso mpache kade sese ye di wachi ekọ kade a ewia be na ade ekọ mpache kade subi uko subi na se ukase uko krama ubo peni azare ukase kwabna ketua kwabna peni a omuna kwabna peni no ena hweso ena ketua ne kodi nkwakonsa se ketua ne di sika na sisi dan di bia da befuo sa na mbete ena we me brade ne ketua ne kokon ya na ketua ne kotu kotena baabi emu ne na yale omo ote bike so twahwe ya no so ya ka che ne se ne yemu no ma sei ono no so odi wu je se ye be di wachi na yakọ se yakọ na wonyira dia because bra se baabi afuo no okra wunim se me ba ya na me ka tata ma me ba me ko mo se omo mbo ame na me ka kire de me bla na me di nachi no ana me ka se o so de abena ma ne ba de anya me so me kwa me kofi ono ka cha me se abena na we se wunim baabi a abena wo ba che wo eastern region baabi me ka eastern region na so ye ka se we se ye du wachi me ba nya abotre ye nko obi ya nchen nti ye du wachi ne yakọ abefuo mu abetimi e de abefuo na kwa kire wo ba kwa kire ho me papa kesi ane na wo Congo Congo ni etakrase eno no ehonum na odo ansa na baby me ka baby a se ye ka ho se ai su de munya na mo fe no na ye ni ho nkomo o se ni mu no ani de na minim o sata mi nya na me de ye ka ho se mi unim ho ba ku mi hu kwan no eno ano no simple na nkire mu bebre malizi mama mpacha manya boy ama wo mpacha obi ama message sesi aso oboso walo nyamishira na nyamishira no what you say na say won't you say nyamishira de say nye mepewa no yie baby you send message sesi a won say na ni je wo ho oboso ono otena no ye ho ade obepene pacho se Kristo ewo no o me ho dodia eni nyameti afa Kojak farmer, mami kodin kovamra, my Lizzie say Christo na be me be abeda un say Christo woman na Christo ni. Me ye be hwa na mo na mama papa no so for the omani ato for ma every. Eh, as you see akwa atodom because o kasa na say sexy be say. As when you atodom. Kai. Odona chechire me a Olizie. Me jimi wen o say nyame ti ase. Che so atodom. O blush. Kai, Lizie atom. Me ko koja farmer, me ko no pay. Pacho no pay de boko. Me pacho me baba yo fan say me fa be me bu me kru magnoyo mo ase. Na ye fene jonkosi na me no wo abayoa. Nti no me ja wale na me da kwana kwatene kumase. Nti matete akwana nya 15 years ni. Afede akwana ya aso den krono ayonko gro pie kwa abonten be 2 weeks krono me fie. Na so timi fie chikura so na me hu se wote.
ene se ntina no na me frɛ be man se da kwani si ye no me den bebe no no akuntu akra no na chese metia na ntia ena me den koma be man wa gbrɛ mo ase me den koma na ne na nsa so no frɛ me ka che me se akra no area ho no be me kunu dada ne te ne area ho na ofa danfo bi ho e ma mienu one ne maame otu akotena maame ne ne maso amo akote maame ne wo ne se won pam akra ne fro just oka maame ne nti okọ no akote ne wo ne okọ no akote ne wo ne oka maame ne nti tina no me frɛ be man se ene se de akra no esi ene meba agronwa mo asema ba be fa no e dina bakuma sam dina koto adwum afede me ba na me kɔ me frɛ me kun dada nse akra ne wo hina se na wo emaywa ne maame ne abaywa ne ho ena me kɔ maame ne ho se me ba ne wo hine fa wo se wono kra ne ba ne tukwan na wo hu ba bia ne ba ne wo na me se ne won frɛ ne ba ne maame na won kye ba bia me ba ne ewo ene ne ba ne wo afra akra na akra ne ka kye me se wo hu me ba no ne me ba ne jago die be 3 months wo hu no ena me kye se ene wuntimi ka sasa me kye me se akra na ba ne papa wo gye no wo maame eno wo akra mu agye akra ya boso mompam na moso mompam papa ne ba ho a na se mo ka setia papa no na papa no so yi nani ena me se ne on kan kye ne ba ne ba bi wo bia no omra na o me pe me ba ne mame ntimbaya manu asama de ba be mana ne wo ye no ena akra na kwadi ni wo asese wuhu ba no medine be mana me ne wo na akra na medine ko ne ho na sese mi hu no so we asante no ti asante anti be mana ne wo na akra na kwadi ne ho na ena yesi akra na yira wuhu abaya wanya mfiese pacho 15 years ena mayo na ode ne ho abom so ba ko okobe 30 years ena ba ko so 17 years na akwa 15 years ya se enso wo mo guti pen akwa 15 years de denti na wodo wo kwa akobo 30 years ene na nante wo frɛ ni bisa no chesa kwan de won frɛ me nkuta phone nti minya kwa wo ba ni fiu nche no enye mfie sen wo kotena ne papa nche 15 years 15 years wa na atete ni fiu nkwala brim do so ya kromfo wode ne ho abo amanfo de nam ntete aba na de ma oba no chese akwa yekogidi asore ne chese asofo tunifo chese minya bi entete afirifie yasi ye bodama ye bo fifie nti se wode ntete ebe ma oba na enya so de masem eye wan kasa na ne akora ne tifie no ntete ya ode be ma no ena mi bisa se ntete ebe ena de ma oba no se me o ma se wa be kronfo yi o ya di chese nu ni msa de ne ye adwuma ben me ba che menye adwuma okay nti usori atan bia wo fie diete mi bisa so ye adwuma e bia na usori ko adwuma ahomache ebe fie bribe na hu se oba ne bokro no jese me fan say akwa no ankasa menti okasa no akwa na ankasa no onya 9 years no shy stade na 9 years oba nyesa kum so de no me to busta chese me to mo boto ba ire go bro bi bia wo ho ekom ne no enya ne twechese na obi a wonya adwuma e de nya buru boto ne ma wale foforo okay ntu kunu na okay na be man de na ku school kwan princeton kasa me kwan ko da boarding o wie so kasa me ko to so ni nyina papa ne ti aba ne sei na efi ne nkwala bre mo ntimi antene na fe na dua ne po abamu no 15 years no a wati nkense efi na ode na kwa akoma ne papa ze se wayire de no kodi ne papa ho antene sei na onya na years no sha sa de na enye yi into onya 15 years na nkasa afi ne sei de anu aye den oye den de na ya no timi ye chese o diskato anu afa ebi so a o so nso nkodi dwamna na ko free nkrofo nema na obeka che se makodi ntini pa ne be hu no no bibisa na eso enye no kole ntini me tu ne fu biala onfa che so bia kasa che fi pe metin bia obia kasa che no so onfa ofifi edisen me fa se me de na ko de 3 months mu ani na ti sa 3 months ni nyina no ena wayira anaso wotena na papa ne check kakra che so wotena papa ne check kakra be eni be boso ne de ena hu abayo na che so no mo na ekọ na eba yesi wo mtim kokuma sinyina amomo bai o mo te wo mo wa gwa mo asan ni mo fi mo ase ebe kumase ebe ji o mani wo na wotwe mpena chese me hu se yi oni be manam yeso nkrofo ka che me se wo ye me masem eso me de me hu da enipa ba ku wo de krono wasa de me masem ka ho watimi achi na si watu ne fo pa se enane eba ma kasa che me kunu akasa kire no chese aso fo mpani fu efi bi metem do bi atu ne fo eso akra ne nyina dwe se chese
obetie masem wa frɛ papa na bisa ne sa akra ne we na me call ho me frɛ papa no nti me na papa no de won ka hwɛ nkyerɛ me se bi akra no wayira nti me call na ma me ko hu ye ma yo na ka kyerɛ me se what say wo hu me ba no no ne gya gudie bet ayini me fa se be dia na papa nso ya fa ho se mo frɛ de papa no to so ma me dia no ye kama kokro mo anko no de oni se abayo na gye ne ba na bo so no de won ofi ne ni that's what so akoto mo won sa say na say abrolo to free ne papa fie ekotena abaya no so bebo so me man pe na ade no koma no ma what me na tena ni suban ene de wo ye nyina no 15 years won to akotena ba bia okọ ne papa nche few months no wo de etu ayira eya wo me mo ma abaso ye se ye mo ema abaso ene ma akura ye nyina no wa nyira wo ne ma me nsem obedi papa ni nsem no wa yira papa na anamobe no otu dia hwehwe ne ba no se me ko ho no afeni ni ablese no o se na no ko maame no ho ekubisa nse ne oni ne ba na age no na no ko maame no kubisa maame no se woni ne ba na age na boso ntu ohia ne ba ama o se maame ni di na tem so onim nyansa se bia ka wo sister no opamo akra na akra no opamo na ko ba ne friend say free we we school na ka cho na make say o school ni nse ni nyina won kokko be okodu say ogina form 1 ni wajai o be ko form 2 no say jaye the same nka wo wie ma say free yesu de nka wa free ye nti denti na wo be ye osuban basabasa baba wa kama denti ya mo fra ne papa ne friend say pa cho John Kwesi ono nso wo wiamase ho na wo ti kumase na mti kumase denti na de ne koma no se na mi say subana wo wo mu no na me say ne ase me kunu e kasa kire na ontie nti no tinka ja ne papa so nto aso ne papa ne nto aso na papa ne de chese wa jonkula no kra onto aso no chese wa say de kra mo fra John Quincy ento so mame simba cho munya ne ntentem mame na me nko John Quincy nche Faith Homeopathic Clinic se ohini bi wo your friend say anwem na your friend no nana amu jebi one na ire maami higa omuhwe ye papa ye chia wo ma no pay maami ye beko dwatoa ye beko owura sampana ho me adi dwatoa akoma ne say yesre na da onfa realize ni chefa sempo ye kete kra onfa na ade ma no na no ho nto no on say ye kan say ye mfa nto so nanso e ma ne nye ho owura sampana wabaye na ade ni bi de na odisisi ni nua bai wo ho say don't go there wabaye bi wo ha stupid ma ho wiase nyina obi ahunu owura sampana say de usisi unuanom esifa enye fe mo papa na ewuo no wajamade fa ewrabe de ma no na de ono yire nsusu mu ni de mo se na we atendide bebre ana wababa mo obi ahunu say wosisi lizi enye fe eni ti fana de ma na no ho nto no na menua ba yi nsusu a o se ne ba yire maame enya awo ni awo enye awo eni awo wo ba sabi wo san yo ba mpo etinga se nka wanya 15 yi de enka wanya wuni aba ne sa sai na wusi tete no ne nkoda abrim wo jai ne sa ena meto mo meto anwa meto bayire ene ne yede tete ba ena wajo nsem no se ena maya ya ba no ene your friend say emema e ka ho no wo musunu akokoye bibia wo ho ebe for the past 20 to 25 years back there ene nkoda ya ba no ente setiti no wo musra de feria de ye yi nti se wo ba na wo ma wani anko no ho ne dress to ne panty se dress na no ne panty so na duane ne se de obesi afa na damfo afa no wanya ne sa obebeje ne wa abonten se na obi agine a se wunu obei so eti ye besre ye ma menu ma nyame adom wa ma mo mma a mo tete wo mo no mo tete mo fi mo ni sei na mo hwehwe na duane die mu yie ofra bonten ba no shata de foforo bia bisa no we na wunya no wa hin nyam ntoma wa ra sa fa ko ana di na chi ne fa ko ni namfo no I was saying ni namfo na woni wo mu nam no so ene nkoda no amoje yensem na wo pa na wo ba beje wonsem no kwasem ni your friend say me di we say ni twatro lot no oti Sodom yi na Sodom say hwanye
ɛhɔ na awurade kɔhye hɔ no nyinaa nanso na ɔwɔ virgin mmienu ɛwɔ hɔ a wɔn mu bɛrima da lot mi ti si ɛtete ne ma yie ɛne nti yɛbɛsrɛ yɛntete yɛ ma no mu yie na yɛ dan a yɛwɔ mmerɛ a ɛnyɛ mu no anaasɛ nipa asuri no wo deɛ ɔba bɛyɛ yie ma me ma no asi meda se kangen energy drinking water bɛrima na wɔn akɔ aba pawukyɛ ne yɛbɛtie kangen nhyehyɛ na boba na sɛ yɛyi nneɛma no gu table no so sɛ ɛno ma ani agye because they say yɛntimi no mu so bi agye kangen ɛno na ɛboa yɛn mpakyɛ yɛntie mu